Pozdrav svima, dobrodošli u još jedan video snimak na mom YouTube kanalu Visoka devojka. Ja vas pozdravljam i ovog puta. Hvala vam što ste strpljivi, što ste čekali moj novi video snimak. Nadam se da ćete ostati do kraja i slušati šta to ja imam novo da vam saopštim. Novo staro zapravo, zato što ponovo dolazi jedan period u mom životu kada osjećam strašnu potrebu za čišćenjem iznutra, odnosno ekstremnim postom. A meni je to već jedna rutina i iznova dolazi u moj život, jer ako jednom očistite telo i shvatite koliko ste tada jedno uzvišenije biće i lepše se osjećate, vi ćete imati tendenciju da ponovo i ponovo učinite isti postupak, jer kada znate za bolje, uvek ćete se vraćati tom boljem. I to je neki stil života koji ja želim da uspe ne samo na jedan period u mom životu, nakon toga što se pretovarim nezdravom hranom, već da to postane stil mog života, da ja postanem liquidarian ili fruitarian ili breadarian. Samim tim moja kilaža to neki laik i neki ljudi koji nisu upućeni bi rekli da je to jednostavno nezdravo, ali najviše ono na što treba da obratimo pažnju su osjećaji. Ja se osjećam super, tako da to je nešto što meni prija i što uvek nastojim da održavam u svom životu, jer opet kažem, kada jednom osjetite lepotu posta i te lakoće u sami sa sobom, shvatite da je to jednostavno najbolji put. I ja verujem strašno da je broj jedan zavisnost na planeti Zemlji zapravo hrana. Dakle, nakon toga možda dolazi alkohol, cigarete itd. Tako da, ja sam danas na 6. pa možda i na 7. danu. Ja to ne pratim strogo. Znam kad je bio 4. i 5. dan, to je pre neki dan bilo. Da ne pratim strogo, zato što ja nisam ono kao ja izdržala sam 3 dana, ja izdržala sam 5 dana. Zato što je to meni skroz normalno i kada nešto u prošlosti, kad ste već to isprobali i kada shvatite da to olako sad možete da postignete, vaši mišići, vaša memorija mišića je zapamtila to nešto kao već, ne kao novu akciju u vašem tijelu, već shvatite da ste, na primjer, vozili već bicikli i već znate da to radite. I shvatite i vaše tijelo daje signale da možete lako to da izdržite, jer najteži dani su možda kraj 1., 2., 3. dan, posle toga sve lakše. I tih 2., 3. dan ja sam zaista pravila smudije koji su bili šagarepa, jabuke koje nisam ljuštila koru, pomoranđe i stavljala sam, boga mi, pšenično mleko, tako je. I sve to je bilo donekle neka masa gde je mogla da se pije, ali opet je imalo delići šagarepe koji su savremeniji samim tim šejkerom, ali su bili dosta krupni, tako da to se zaglavljivalo između zuba i to može da se vidi kroz samu stolicu, da je to jednostavno nije još zaista likvid. Tako da, poznavajući iz mog iskustva, prošlih iskustava, jer možda je ovo 5. ili 6. put da ja pokušavam da živim na likvidu, i uvek me to spreči neki prijatelj koji želi sa mnom da jede, ili ja jednostavno osjetim potrebu da treba da jedem, i onda shvatim da je najbitnije da ja budem zadovoljna, da pratim sve osjećaje, a ne da ja
kao sebi dokazujem da ja mogu da izdržim. Najviše sam izdržala 27 dana, tačnije još više od 27 dana, jer pre tih 27 dana sam 4 dana bila samo na vodi. Tako da 31 dan otprilike sam izdržala na likvidnoj ishrani, ali ono što sad želim je da ja idem, pila sam paradajz sok kupljeni, dakle to ima malo onako gustu, davam taj neki islanio ukus, i pila sam dosta jogurta, bistrijih jogurta, i to sam sve mešala sa tim voćem. Sve od povrća što sam pila je samo šagarepa, ali shvatila sam da mi ta gustina ne prija. Krenula sam samo na pomaranđe sokove, kupljene, i već sada, evo, ako je 6. i 7. dan, krenula sam da pijem pomoranđu sokove, ali ne sa tim ljuspicama, već bistar. I danas već također taj sok i samo sok od jabuke koje je bistar, jel tako? Između toga ja pijem naravno i vodu. Danas treba da kupim destilovanu vodu koja je najčistija, koja je najbolja i koja ima najčistiji ukus. Samim tim želim da pređem, da uradim tu tranziciju, taj prelaz između tih šejkova, sada već sokova bistrih, i da pređem na vodu. Jer sve dok nam je ovako beli jezik, to znači da organizam izbacuje toksine iz tela i da je u proces zapravo čišćenja. Da je proces čišćenja u pitanju i da organizam izbacuje toksine, čisti se organizam. Ja ono što želim da kažem, odnosno imam potrebu da pozdravim sve ljude koji me gledaju, i želim da kažem da mi se dosta toga dogodilo ovih nedelja, ali ništa konkretno ne želim da kažem, jer neke stvari još nisu se slegle, i smatram da prvo treba da skočimo pa da kažemo hop, i samim tim ne bih htjela da snimam, ali dosta stvari mi se promenilo u životu, i to je nešto što je moralo da se desi, što sam srećna, gde sam strašno naučila lekcije, da sam se promenila, i neke stvari su baš da su mi se desile pre, ne znam, nekoliko mjeseci, a možda to ne bi mogla tako da prihvatim kao sada. Ja strašno pratim i astrologiju, koja sada trenutno je toliko planeta i toliko što se tiče ljubavnog plana, retrogradnosti, hoda unazad, koji pravi neke karmičke poteze i neke stvari koje na prvi pogled zaista su izazovne, i na prvi pogled hoću reći malo možda i negativnije, ali smatram da morate toliko dobro usluškivati sebe i u ovom periodu upoznati sebe i shvatiti da je sve to zapravo za vaš lični rast. I to je ono što je mene dovelo do ovog čišćenja, jer ovo čišćenje trebalo da se desi pre ili kasnije, da sam ovaj period preživljavam sa svojim umom, odnosno onako da jedem normalnu hranu koja smatram da je previše, ima previše tih nekih energija koje su jake, i tada misli bivaju pomešanije, emocije su jače, a kad ste na postu vi ste jednostavno resetovani, lakše kontrolišete vaše misli i čistije mislite. Tako da ovaj period koji mi je bio jako buran i jako prelep, ja smatram da ne bi toliko podnela da nemam ovaj post i da se ne čistim izunutra. To je ono što sam htjela da vam kažem u ovom video snimku.
nadam se da gledate moje stare video snimke. Ja se menjam, nadam se da sam motivisala nekoga možda da uradi mali post, ne toliko ekstreman kao što ja radim. Ja sam u ovome master i ovo je meni jako nešto jako lepo. Ja volim da sluškujem svoje misli, da idem ne da pomeram granice, već da smatram da moje biće dosta raste samim tim što se odričem nekih stvari koje generalno ljudi misle da su osnovne i da bez tih stvari ne bi mogli da preživimo. A zapravo sve što imamo i sve što nam je potrebno za sam opstanak nije čak ni voda, već disanje. I kroz sam post imam dosta vežbi disanja koje pune moje ćelije, koje obogaćuju i daju mi gorivo za jednostavno lepo funkcionisanje zdravog razuma. Ali to je već neki drugi nivo. Ako ovo započne, ako ovo uhvati maha i osjećam potrebu da i to podelim sa vama, to ću i uraditi, ali smatram da ljudi koji me gledaju su tu sa mnom iz nekih drugih razloga, ali ako se ja menjam kao osoba i želim neki kontent da podelim, budem osjetila potrebu, to ću i uraditi, ali prošlog puta kad sam radila te ekstremne same postove, niste lepo reagovali, odnosno imali ste svoje mišljenje koje se nije podudaralo sa mojim, što je zaista okej, jer niste imali to iskustvo, niste osjetili kao ličnost potrebu da uplivate u te ekstremne dijete i niko ne bi misli da je dijete samo za ljude koji su gojazni. Zapravo to je jedan duhovni rast, ja neprestano radim na sebi i ovo je neminovno u ovom periodu također. Ljubim vas, volim vas, hvala vam što se brinete gde sam, šta sam, što ne snimam, mislim na vas, ali svaki kontent koji snimim želim da bude kvalitetan. Opet kažem, život mi je bio buran, zaista moglo sve i svašta se snimi, ali nije bilo jednostavno vreme za to. Trenutno rastem, dešavaju se zanimljive stvari, možda iskupljam materijala za neki još video snimak. Uglavnom, ja sam super, nadam se da ste i vi, polako se sve vraća u normalu što se tiče ove cijele situacije. Nadam se da ćemo jednog dana ukinuti i maske koje me strašno nerviraju i da započnemo ponovo da živimo život kakav zaslužujemo. Budite jaki i do sljedećeg video snimka, ostanite mi pozitivni, gledajte moje stare video snimke. Ćao svima!